Kan dati paulo na dati nga sonata, baka si Kante mga bag. Dito agasud at pisos. Ay naading kunang marik nam lakuma, dirikit na ek ita nga agdama, nabayag kidin na pagpagwapan ka, maagkan sa tadi ka makadulaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, agkapakabawunay day dirignak, imat matsupay day di pagnagnag, tapno mapansing gwapo day tuilangag. Ay naading kunumarik na malakuma, dirikrik na ek ita nga agdama, nabayag kidin na pagpagwapan ka, maagkan sa tadi ka makadulaw. Tuwit-tuwit, ay palsu-palsuin, ayat kuwa na samit, ken ading kuwa tumutwit-tuwit. O ading ku, awan neten patungo, tabarang dilyas na pyesen ading ku. Ay naading kunumarik na malakuma, dirikrik na ek ita nga agdama, nabayag gidin na pagpagwapan ka, maagkan sa tadi ka makadulaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, agkapakabawunay day dirignak, imat matsupay day di pagnagnag, tapno mapansin gwapo day tuilangag. Wait, ay palsu-palsuit, ayat kuwa na samit, ken ading kuwa tumutwit-tuwit. O ading ku, awan neten patungo, tabarang dilyas na pyesen ading ku. Tuwit-tuwit, ay palsu-palsuit, ayat kuwa na samit, ken ading kuwa tumutwit-tuwit. O ading ku, awan neten patungo, tabarang dilyas na pyesen ading ku. O ading ku, awan neten patungo, tabarang dilyas na pyesen ading ku. Apo, adula una iti is-isip mi apo nga mga basbasa kadang iti song batyo at damutan ti agan ti kwek-kwek apo. Dahil tao itlawag nga inili. Street food Kwek-kwek. Ay. Kwek-kwek. Of course, ay manang tabi na alam dahil ta. Siyempre, muna dahil ta pamagat na dahil na. Agawan-awan, madati mikropono. Okay, muna ti sungpat na dito nga sonata. Siyempre, niya damot tan ti nagsimumba dito yun. Anyway, iti mabalil lang apo. Basta kagat ko dyan nag-answer ti kwek-kwek. Kwek-kwek, kanita naglawak ka na. Oh my goodness. Opo, in capital letter. Kwek-kwek ko na. Balsu-balsu ayat ko, anasambit. Nga rod, iti paulo na apo dito nga sonata. Kat tweet-tweet. Ayan, nagadusin mong bat. Agor katagitang tamampay. Nakatumot. Aha. Ang damot, request ti right med. Kitaan ta di kaunaan nga si mong bat. Actually, nagaduda. Dapat tweet ka kuna da iti spelling ti tweet ta as in Twitter. Kita man. Awan, baby, kininening. This one. This one is the first. Okay, apo iti yan na nga bakat 23 iti tawon na nga taga Cordon Isabela from Barangay Camarao, and her answer is twit-twit. As in twit-twit. Iso na nga talaga tinakaala. And we would like to say congratulations to you, ating Marilyn Efondo. Oy. Kasla namin ano nga nangabak dahito yun. Tsaka mo. Madingag surat na pulpin mo.
Alagamat. Once again, congratulations kay ating Marilyn Efondo, 23 years old, of Camarao, Cordon, Isabela. Siguro ka nagadubol pin ko. Inyawit ko nga nagkaputi opisina. 302 namin. Kwek. Ating Kari, please extend my heart. Not to be red camera. Anyway, kita man kas kung nagtatayan iti FDDPI when FDD Production Corporate tagyaman na po kada iti sponsors me para iti FDD Medical and Dental and Optical Mission into no April 2 DJ Apo Villa Carmen at kung naman ni John Mark may sakam na apong aramid nga pakalaglagipan mi kada iti tatang na nagbalin apong kapitan iti Barangay Villa Carmen ta agar aramid lang pati nasayaat isong itultuli apo ti FDD iti kasta nga aramid Kabsa June, please one more sponsor. I missed my BFF Agbalog Adult Foster Home Operator Edius ko na. Sorry bestie, I love you ko na. Sige mati mong basa na urnos. Kabsa June, please one more sponsor. I miss my BFF Agbalog Adult Foster Home Operator Edius. Yun lang sinabi. Okay. Yun lang. Yan. So, apo nagaduda ang sponsor. Hanga umno apo ting ka banagyaman kada kita nabalito kan nga puspuso yo dita Hawaii kat into no si kamin tumot umay dita Hawaii. Kansyonan da kayo to apo sa gagay sa mi da kita balbalay yung datunan da kayo ti sonata. Apan tag Caroling agarod no kasjay. Nanta dumaw dawatan. Kasi anti wala ko nang kakislag Caroling no kasjay. One way of saying thank you sa mo. Okay. Apo ipamuspusan yung kumati pa naka-approve TV na mi tapno ko makansyonan da kayo. Kata naikwa mo na isura maun. Isura mon. Syakpay. Ngarod katagiti pa ito mga request at tay. Kanpi Kuya Jonah Jem request ko tay sirok ti salamagi. Sirok pandiling sapay dan sapay. Adawan ada pa nagsirok pandiling tay. Pandiling sirok ti. Okay, as requested nga Rod. Dire-diretsutan. Tumadar ka ditang balong. Nagtaraking kukis mo, nagtaer ti takder mo. Nagdakal, tamasas mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangang patitirong nga pandakalis yan. Nunagnakan ti kaduan, talyawan data pustura. Kaduan, ababai, arapa abda katrabii. Day tama, jo apagim, kaay ayuda apermi. Ngeman yan, akigtut mi, tilaing muwa ng pili. Sinarak mo, ay babae, anong pirdit kinalalaki. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduli. At labake nagkupin, agaw awir kapay di ubin. Aglansya ke nagsagad, agpisok ke nagdingding. Dayta naganap mo, iti ka pipiling. Ay ano ka do't pinaspasangit mo, inararom sa pinanawan. Gaganda mo iti nagsamala, namati ngayong kalaysa. Ganda ni Won. Arig na paikit na dalisan, inalampay aninang. Anyatan taderopam, nakasarang isuna na ba nang. Siro ti panggaling, kinalalaking nakaduling. Aglapake nagkupin, agaw awir kapay ti ubin. Aglansya ke nagsagad, agpisok ke nagtingting. Daytap na gana
naganap mo, iti ka pipili. Sikawan, Daniel. Nagbayat abuyaan. Ayan. Tabagin pay, di ako palengket. Pagpalpalingkyan na. Aji, Santiago. Agugas din ang anan. Kan agsibug, di mas masetas. Adamit tayo makipar. Bartek ka. Ay, malalaki. Ngam kilat, nagtaray ka. Tamay. Tamay. Adatag dito daw. Masalamay ko, mapasada. Sirok ti pangdiling, kinalalaking nakadulin. Ang labang kinagkupin, agaw awil ka pa'y di ubin. Ang lansya kinagsagad, at pisok kinagdingding. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Sirok ti pangdiling, kinalalaking nakadulin. Ang laba kinagkupin, agaw awil ka pa'y di upin. Ang lansya kinagsagad, at pisok kinagdingding. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Apo, nayunam mi apo iti agpapremyo. Another 100 peso tatata nalalaka ti agload no 100 laeng. Iso nga aside from the 200 tatay, mang tatapay ti sang gasot api iso nga load, instant load, kay iti makapugto iti nga sonata. Ayan. Tangamin nagaduo na iti texters. Kasla ngay kurangag iti papremyo ti kinaado iti sumungsungbat kadata. Kasla ngay way of saying thank you for those who are texting us. Orehan handa mga bak. Agte-text dalata. Kat ngarod. Agdayaman kami apo ti kinaanos yo. One as embedded ni manang ko. Ita ko na mo. Apo in text na la una adin ko hamo nga hamo lipat nga pagyamanan dagiti texters ta oreno kas kasano oreno handa mga bagkat ayan kaya lang kantang may bagati nagnagan dagiti nag-text talaga mga aduda 64,985 ti next-text kanya ta. May nagragid ka man. Amano kaya nga di mano nyo daduma. Ay. Ngarot apo with your name, age, and the title of this piece. Name, age, address. Yeah, name, age, and the title of this piece. Ag-text kayo manan. Ito yung 0977 369-1552. We are giving away 100 peso this time. Katamdaman tumanan ka adumitagi pa premyo ta adut sponsor ti FDT ngarod. Dayto yan. I-text yun ti pamaga na daytoy nga sunata. Bakit ko dandanin sa nagretiro Tano tirabi di nagbatan ikaskaso Iparipirit ko pa'y daytoy iliw ko Ngempasig nga isnati maganap ko Di bakit ko dan samiten sakit na Apo nagpanarag Ang magalata uray suyat at itilana Ipakat ko pa'y romansak nagpay dumaw Kaskas di na agsagot tinaguneg na Naminsan nga aldaw sumbro ti high blood ko Pinalsik ko pinggan tila at nagsusudutan Pati para gubrag Jakun masurutan Takarin yung bakit Ingkamatan ni paidan Ay ni bakit kung Arakayan Ta saan meten Ama padanuman Patupulak no nakalikot di meklat Tamang ritna Turugan nagsaguro Isundi pagsubad nga
they keep coming. Talagang nga nagaduti si Mumbat. May bakit ko dandanin sa nagretiro. Tanuti rabiin, dinakneteni kaskaso. Iparibirin ko pa'y dayto'y iliw ko. Ngayon pasi nga isna tinaganap ko. Di bakit ko dan sa meten sakit na. Taak magalat tauray suyat at itilana. Ipakat ko pa'y romansak nagpay duma. Em kaskas di kaat sagot tinagunig na. Na minsan nga aldaw sombro ti high blood ko. Pinagsikot pinggan tila at nagsusudutak. Pati pa nagkuburag Jakun masurutan. Hello, Kapsat Ronald. Ronald Salvador is watching. Iji Abu Hawaii. Ipaida ay ni bakit ko Ang rakayam ta saan meten papapadanuman. Patukulak no nakalikutin at tamang ritnan. Turugan nagsaguro isunti pagsubangan. Patukulak no nakalikutin at tamang ritnan. Turugan nagsaguro isunti pagsubangan. Okay, datang harta po iti tatatlag nga sonata. Apo ko kata kisa di eko na. Para po kumampelat manariman apong ato mawag ni Kapsat tayo from Hawaii. From Hawaii, ni Kapsat Ronald kan tilakay ni Kapsat Kathy. O may tutoy Villa Carmen nga makibalse. Kata tayo apong kabaryom ni nga taga Villa Carmen. Kat itinangabak apo or introduction na pailaang kat in-text na nga dagosan detay paulo na talaga mga nakasagana ni Kapsat nga. Oink oink. Aha, 25 years old iti barwa. Oink oink. Okay, 25 years old, iti Baluarte, Santiago City, and his answer is Lana. Ayan. Ngam kasano tangaludan da ito 0921 mo. Smart nagpaiso ana. Good. Okay, anyway, ka smart to. Dumawat tanto iti ko na load na tong diyan. Bali siya di load card. Well, load card. Okay, bye-bye, Kapsat Ronald. Thank you very much for calling. Okay. Okay, we would like to say congratulations to ading Jeffrey Balacano. Ayan, 25 years. So, natinakapog no iti Lana. Kat nga rod karuba, daitan iti may kadua pa set, iti programa tayo. Kat agsubli iti 4th kadua para iti third and last portion of Adda Kami Manan with our aglalauk na paset. Kat nga rod, Kamalvin, dagiti patalastas. 97.7 Sweet!